Lakhipuronline puthok-saba June gi tang kun irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoipa pao. Silchar Kalain National Highway lambi gi Bhangar Parda thonga loinana pochai puba gari ani namthakiba aduga mari leinana miyoi manga police na phare. Uma Central Committee gi demand ahum yawba memorandum pibagi khongjang leptana changsilakle. Mitei mek diploma course ki certificate yanthokre. Lairan lakpam ngawbana iba saireng lairik saireng da radharani phongkre. Jiribam da chathariba futsal tournament ki hayeng semi final sanargani amasung ahanba youth techball championship da saruk yaduna medal phanglakraba kasar gi sanaroi singbu taramna okre. Haujik mapung oipa pau tabirase. Silchar Kalain National Highway lambi gi Bhangar Parda harang turel gi thong nung puba damper ani galoinana turel da tasin kibana mafam adugi miyam gi chathok sesinda chauna awaba mayok na hale thodok asida Kasar District Administration amasung jila asigi Police Department na miyam gi khudong chana bagi damak hi thorang toduna thamkre hojik oriba phibam asigi yengduna CRPF amasung Police Force singsu mafam asida thamkre Kasar gi DC Mridul Yadav amasung Police Super Numal Mahatasu mafam aduda chatuna mafam adugi miyoi singa pau phaunari Indian Army nasu makoigi board sijanaduna mafam adugi mairoi sing amasung miyoi singbu turel lanthok lansinda mateng pangle Barak Valley Chaukat Thorangi Mantri Kaushik Rai na ngarang Sagolse numita Bhangar Parda chatuna harang turel da oiriba phibam adu thodokpham da chatuna kubna yengsinkre mafam asigi oiriba phibam asi yengselaba matung Mantri Kaushik Rai na paumi singda phongdokibada thodogasi karamna thokibano haibadu khangdoknana ba magistrate thaki inquiry committee ama semkhre committee asina thuna thodogasi gi matangda inquiry tawduna miyamda phongdoklagani Mara leiraba singda akan bathabak laukatkani haike thodokphamda ngarang Barak Valley Chaukat Thorangi Mantri Kaushik Rai galoinana nauna khalaba Rajya Sabha gi MP Karnat Purkaista DC Mridul Yadav SP Numal Mahata amasung makok thongba official sing sarukjaki panbayai overload gari ani amukta da thong aduda lalingaida gari ani duga loinana thong adu turel namthakibani adubu thodok aduda miyoi amata asiana yaukhide thengna phangba paw amagi matungina thodok aduga mari leinana masida chenabani haiba miyoi manga police na phagatkhre haire hoise je keneke bridge to bhangise engineering defect asile amar enforcement or ki gaflati asile police or ki gaflati asile ek gute to jate eta koribo bhalke inquiry hobo pare ekhane eta magistrate porjayar eta inquiry dia hoise oha 7 dinor bhitorate report to tenloke jila ayuktor gorakir tate joma dibo aru loge loge joakali manoniya mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma Dangoria ei bridgeor karone amar 2 কোটি টাকা নতুন এটা অল্টারনেটিভ রাস্তা যেটো আছে অল্টারনেটিভ রাস্তা হেতু কারণে 2 কোটি টাকা মঞ্জুর কৰিছিল আমাৰ পিডব্লিউডি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ কৰিছিল মোৰ লগত ফোনত কথা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পিডব্লিউডি বিভাগক পৰা 2 কোটি টাকা দিছে আমি অল্টারনেটিভ ৰাস্তা যেটো এটা কৰিব পাৰো আজি আমি এই ৰাস্তাটো চাম লগে আৰু এটা সৰু ৰাস্তা আছে যেটো অলপ শৰ্ট ডিসটেন্সত যাতে সৰু গাড়ী তাৰ পৰা আহিব পাৰে যাতে ৰাইজৰ অসুবিধা না হয় কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা কৰবা আজি আমি ইয়ালৈকে উপস্থিত আহিছো ব্ৰিজ দলংখন যেটো ভাঙিছে এটো আমি দেখিলো আৰু লগে লগে দলংখন NHADCL এই ৰাস্তাটো যেতিয়া গেমন ব্ৰিজ তেওঁলোকে কৰি আছে ৰিপেয়াৰিংৰ কামটো চলি আছে এখানে এই ৰাস্তাটোৰ মেইনটেনেন্স টেম্পৰাৰিলি NHADCL কৰি আছে এখানে NHADCL কৰ্তৃপক্ষ ইয়াতে এটা এখন বেইলি ব্ৰিজ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যোৱাকালি তেওঁলোকে ইয়াত ব্ৰিজখন বনাবৰ কাৰণে বেইলি ব্ৰিজখন বনাবৰ কাৰণে এটো 130 ফুট হয় এখানে ইয়াত যে materials আছে এটো 100 ফুটৰ কাৰণে আছে এখানে নতুন materials বিলাক আনিব লাগে যোৱাকালি তেওঁলোক অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছিল ৰাঁচীৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱাই তাৰ পৰা এই মেচিনাৰী বিলাক তাৰ পৰা ইয়াত অহা আৰম্ভ হৈছে অহা 5 দিন 6 দিনৰ ভিতৰত মেচিনাৰী বিলাক ইয়াত আহি পাব লগতে এটা কোম্পানী যি কোম্পানী গুটে ভাৰতবৰ্ষত বেইলি কোম্পানীটো কি নাম বেইলি ব্ৰিজ কোম্পানী হ্যাঁ এই কোম্পানী এই বেইলি ব্ৰিজ যিবিলাকে গুটে ভাৰত United Manipuri Association Uma Hailakandi District Committee na sinduna ngarang June gitang 18
Uma Central Committee ki demand ahum yawa memorandum ama Assam ki CM da pinanaba Hailakandi District Commissioner Sri Nisarg Hibare Gautam gi mafam da kusinakre memorandum adu da pankhiba singdi ahanbada hojik leiriba Manipuri Development Council asi mikal tawraga sembinaba Anisubada Assam Sarkar na atuba matamda Manipuri Autonomous Council ama sembiba aduga ahum subada Assam da leiriba Manipuri singbu Scheduled Tribe Plain da Jalanbiu haiba demand ahum asini Khongsad aduda Uma gi Central Committee ki Vice President Senjam Bikramjit Uma Hailakandi District Committee ki Secretary Laisram Langban Sana Uma Central Committee ki Executive Member Konsam Chandrajit Uma Hailakandi District Committee ki Media and Publicity Secretary Nauroibam Bijen Yauke Hailakandi ki DC ki Magete ki Wakadasi Assam ki CM ki mafamda soidana yawangani haibagi thajaba pirakhe hairi loinana memorandum pibagi khongjang asi makhatana Barak Tampak ki Manipuri singna khundariba mafam singda mathang chathagi gani haina Uma Central Committee ki General Secretary Lamambam Singthang Khombagi cherolamada phongdorakli Leihomi Lipunlup Lala Hailakandi amadi Mitei Irol Iek Luina Silon Apun Balup Assam Milalga Punna Kusam Naduna Hari Mandir Lala Dangarang Leihomi Lipunlup ki President Nongthombam Bishwajit Chief Guest Oina Dr. K.N. Chan Guest of Honor Oina Seram Herajit President Milal Assam Thangjam Projen President Maifa Nepram Monindro President Thogol Marup Zaribon Moirengjam Deb Singh Subramna Daistapamki Thauronga Mai Lenana H Nandakumar K Sopon Asem Mani P Hemantana Chingwa Mio Singna Thauronga Mari Lenana Wangangki Thauronga Mari Lenana Seram Herajina Haikibada Ngasi de Aikoi Assam da Mitei ama oina Isagi lon amadi mayekna tamba phangjaba si honajaman gi mahi yale aduna tungi mirol gi damak khallaga Aikoi pumnamakna hayanna bahona minasi haike Chief Guest Dr. K.N. Chana haikibada Mitei mayak asi Assam government na ayaba pibiduna primary school singda handaktagi tamba horagani school gi oja singda training pinaba su honari aduna miyamna thawai yauna saruk yaminasi haike President ki warol piraduna N Bisajina Zaribon Lalada yamna wana honaduna Mitei mayak diploma course tamba hodokibani adubu ngasidi maipakna Assam government nasu loksin biduna school da tamba hore aikoi pumnamak nasu tamnanaba honaminasi haike thorombasida diploma pass orba miyo yankai mathoida certificate yentoki thoromaduda N Ajit Senjam Ritesh N Bijen na chingba miyo sing sarujaki Maira Sporting Club Lakhipur Khunogi active member oina matam kuina thodang pubiramba B Biseswar Sharma dung apok palai kidraba B Brajakishor Sharmana masagi anaba mana ngarang taibang thadokre mahangna leikidabada Maira Sporting Club ki president W Molindro na thoromapu oiduna awaba phongdokpagi mipamama club asigi advisor sing Wangkem Kishore Kumar H Loyarakpa K.H. Santamani na chingba miyoy sing na saruk jaduna pangthokre B Biseswar Sharma leikidaba matamda masagi chahi niputaret sukre mahaki loina B amasung masanupa ama laihori Hozai Jugijan gi laine lakpam ngobana iba Hozai gi ai balup na puthokliba saireng gi lairi saireng da radharani ngarang Bharatiya Dalit Sahitya Academy BDSA Manipur branch na sinduna larigasi Manipur Press Club ki auditorium da phongkre thauramda Sahitya Academy award Jumlembam Ibomcha Patriotic Writers Forum gi hanagi president Thokchom Chandra hanagi Manipur University ki education department ki head Laisram Leirena Chief Guest President amasung Guest of Honor obiki larigasibu eminent scholar Dr. Ningomam Nandona mapung phana nainabiki DM College ki Statistics Department ki head Dr. Oinam Tombana miyam butaram nauki thagat wahina IB Sawam Sovitana piki anchor na Rita Thoksom na obiki Dr. Laisram Leirena Sahitya Karino haiba sida aduga Chief Guest Yumlembam Ibomchana Manipuri Sahitya gi thak haiba sida kupna nainabiki Presidential speech da Dr. Thoksom Chandrana BDSA amasung telaba matamgi manungda larik kunlom phongkraba aibabu thagatpa phongdokhi President BDSA Manipur State Branch ki Dr. R.K. Gunachandrana Mapan Manipur gi larik BDSA na Manipur da phongba masina ahum subani haiki thoromasida Dr. Ambedkar na pamjaramba leite lairaba singmu sagatpa misak ama oina Dr. Khoirakpam Herojit Director Custom Training Academy bu citation amadi sol yanduna ikai khumna bot ki
Manipur gi Rajashri Baikachandra Foundation na Tripura gi lup khara gi mating galoina na hayeng Jun gi tang kunma thoi Rajashri Baikachandra gi chahi chani ga marfu manga suba mapo common thoram Agartala da pangthokadori Radhanagar gi Sri Sri Radha Madhav Mandir Mandop ta pangthokadaba thoram asida West Tripura gi District Magistrate amasung Collector Dr. Bisal Kumar IAS na Chief Guest oibigani Pradhan Purohit S Abhijit Bhattacharya na President oiraga Guest of Honor oina Rajashri Baikachandra Cultural Foundation Manipur gi BP Gurumayim Ranjit Sharma Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi President L Biramongol MLCF ki Secretary Khoisna Mongol Lamyan bagi Advisor W Biramongol Marup Pauche gi Editor RK Tarunjit RMYSC gi S Suman Bhattacharya amasung AMC Ward number 12 ki Councillor Santana Saha Sharuk Jagani Lamyan bagi Secretary Khetrimai Madhavina program ase conduct tobigani haina Agartala dagi phangba pawasina haire All Jiribam Sports Association na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team taramapana saruk jaduna sanariba ahanba Satish Chandra Rai Memorial Mini Boys chahi tarahomde makha gi futsal tournament lisingani ga kunmanga gi ngarang sanakiba pre-quarter final knockout round match ki ahanba sanabada CKCA na Ichel Club Bibo goal taramathoi suno da maithian ki aduga ani suba match tana Anandamoi Club na Maira Club po goal mari suno da thoiki Matching asi Aziz Haidar A Joy Kumar amadi Iqbal na conduct tobiki hayeng Jun gi tang kunma thoi nungthil pung ahum taba matamda ahanba semi final match ta KMYC ga CKCA ka sanagani aduga ani suba semi final match ta na Anandamoi Club ka Sonapur GPSA ga sanaragani Thasigi tarani thoidagi taraturuk phawba Maharashtra gi Nasik ta pangthokiba ahanba Youth Tag Ball Championship lisingani ga kunmanga da Assam gi mahut sinduna sanakiba Kasar District ki sanaroi singna gold silver amasung bronze medal lawraktuna Assam gi mingchet purakre masigi matangda Tag Ball Association of Kasar gi mihut sing amadi Khoirel gi miyamna Silchar Railway Station da saruk yakiba sanaroi sing adubu haraute amna okre taramna okibagi thoromaduda association gi president Mutum Gunadhon General Secretary Laisram Setajit, Treasurer Purit Sabam Nitai Chan, Executive Member Athokpam Niten, Elangbam Ongbi Patmini, Thaunawjam Surajit amasung Maitan Kaisangbam Rajamani na chingba miyoi singna saruk jaki, Panbajai, ahanba oina sanakiba National Championship aduda Khongban Tabam Akas amadi Rajiv Ahmed Barbuyana double the gold medal. Sub-junior da Moirangbam Rohit amadi Moirangbam Gobindana silver medal amadi single da Rohit na bronze medal laurakhi loinana Khumuksam Bisodipsu senior player ama oina saruk jaki panbajai chahi asigi October gi tang 29 dagina kuntra phawba Bahrain da sanaga dauriba ahum suba Youth Asian Championship asigi damakta Khongban Tamam Akas amadi Rajiv Ahmed Burbuya khalakpa sida Tag Ball Association of Kasar gi maike dagi haraute ama phongdorakli चलो बसीदा फायदे के नुंगाई बा मकान दो करी करी होनी नुंगाई मतंग है कोई नुंगाई बा को गोल्ड मेडल जो पूरा गला है दो लाइफ है वो कोई इंडिया टीम में दो इंटरनेशनल की सिलेक्शन फंगे है तो अपन नुंगाई जब हानिंगाई लेतना हराव जो बसियाना फंगोक चगे मरम की टेक बॉल हारी बा मशाना रो एसी 2014 दा हौदोपा मशाना रो एमनी अदुगा 2018 दा ओलंपिक ना रिकॉग्नाइज ओलंपिक गेम दा रिकॉग्नाइज ओरबा दुगुंबा मशाना जामना टेक्निक यौबा मशाना रेसिना टेकबॉल हारिबा मशाना रेसि अखोई इंडिया रे चंग पसु कुइदरी प्लस बरु एना अखोई असम रे चंग पसु नौबा हारिबा 2025 खक्तदा चंग मशाना रे मनी मसिदेसदा लाइवक फदना अखोई मैडम मिंगोने पंजरबदा मैडम पत्मिनी मिंगोने पंजरबदा सुं ओजा लांगबम सुनील ओजा अनिसिना जामने इनिशिएटिव लौबिदुना जामना अथुबा मतमदा सेओल अमगी मनुंगदा करी हतरे मोइना सेपाक ताक्रो दगी हान दगी सानाजरपा सानारोय सिंह दगी मोइना खंगत लगा टेक बॉल हारिबा मसाना सिदा जावरुबा जाबगी कंडीशन को खंगत लगा मोइना हंदक नासिकता नेशनल लेवल की ओबा चैंपियनशिप सानाबा सिदा ओजा अनिसिना खनबीदुना थाबी बदगी सानारोय मंगा अखोय कसार डिस्ट्रिक्ट दगी चचरुई हारिबा सानारोय सिंहसिना अहान मक्तदा मोना गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल अमसुंग ब्रोंज सिंह फंगपसे मसी हनिंगाई लेतना हराव फोंदोकचरी ओके हाबिदो
Ako sama siya sidi ahan bani aduga sidi ahan bani ako ahan basat pada ahan basali aduga sidi ahan ba orena aduga ako na gol medal lo basu namaya lai adu ako mujhe international gisu selection pangya adu ako jam harau adu jadi kayaknya Indonesia aku international di tempat itu aku Fajana sana India di tempat itu gold medal pura ke hana kali नाम साइनुद्दीन बरुइया बारे दूध पटेल इमरान हमार भतीजा इগুলো আমার भतीजा सब আর इन तो हमारे एरियार আমরা পুরানা पंचायत আর আজকে যে গেমটা খেলিয়ে সকা বাচ্চা যে আমরা নর্থ ইস্ট লেভেলে মুম্বাই দিয়ে খেলে আমি বেশ আনন্দ বেশ খুশি হয়েছি তারা যে গোল্ড মেডেলিস্ট আছে দুইজনে আমি তারা কবাব দিব তারা আগে দিয়ে আরো বড় প্লেয়ার বানার আমরা পুরা চেষ্টা করবো এতে আমরা যা কিছু করা লাগে যত হেল্প করা লাগে সবাই মিলে আমরা গ্রাম অঞ্চল সব আমরা তার লগে সহযোগিতা দিব আর খাস করে ম্যাডাম আমরা সহযোগিতা দিব যখন ম্যাডামে যখন এটা ফার্স্ট টাইম যখন আমরা কলপা যখন স্টেডিয়াম বানাই দিন তখন আমি বেশ খুশি হয়েছি আমার স্কুল অক্সফোর্ড এইচএস ইংলিশ এখানে বহুত স্টুডেন্ট ম্যাডাম এখানে খেলোইন আমি অনেক সময় তার লগে যোগাযোগ করি তো আমার বেশ ভালো লাগলো Andaki yamna itha thajadana hoyi nasikta pangthokpa All India Tech Ball Championship ta akoigi Kolkata gi oina koi thajaba akoigi angang sing haitare koi moi manga ning oina pallabada Rajiv Ahmed Borbuya adidagi Bishwadip Rohit Govindo আর আকাশ সিং হাইরব মই মাঙা আছে কই কাসাগি ওইনা পার্টিসিপেট তৌজাবনি আসিগি মনুংদা यामना नुंगाइबा याम सांगदी हाइजरोगे हाय ओजा गुना दोना से ममांग कोई प्रेसिडेंट ने पंडी करे यामना सांगना हाइदबिदा मकोइना सटलबा मतुंग कोइना चैंपियनशिप की यावरो मतुंग जिदा कोइगी गोल्ड मेडल दगी सिंगना सिल्वर मेडल ब्रोंज मेडल अहोइगी हेदी फंगदना पुदना लापसे अखोइ अइगी तरफ तगी यामना हानि आइ लेजना ngang सिंगसी उबदमक्तबो मसाइबो मितगी मोगी फंगखोइ कनो से ताब पी ताबो फाउगी ना हराव मंदना हाइब तार अदना असिदसु नतना अमुक यामना नुंगाइबा पावमना इंटरनेशनल की मोय अनि खक सिलेक्शन तौरपा ऑल इंडिया की होना असी यामना हराव जनिगाइ ने असी हाइरगा ई नसीगी अई कनो से मतांग से लोशन जरेगी अहन बमक्तदा अखोइगी ngasi all india team da chatlaga akhoi assam gi represent tawruba angang sing ngasi medal tarakpa angang singbu chhatra singbu ahan mamoktam la akhoi aina aigi maike dagi congratulation tawjari loina na ngasi akhoi na wana ayuk mungtin khaidana angang sing sibu nongjunung samrakta akhoi na training tawhalubagi mahai chare haina laujare amuka hanasu angang sing dasu lakadaba future da मखोइगी ममांग थांगबा लाकदरिबा खोंथांग सिंदा माइ पायकबा पुरक्तना आइगी लेबाक तगी नतना ngasi मखोइना पुरैबसे आइगी असम स्टेट तगी तसुनते ngasi इंडिया गी दमकता खलपा आइसे आइखोइ पिकखबा आइखोइगी खुंगांग मचादगी थोकलागा अहान बमक्तदा खुंगांगी मिंचतपुसु मखोइना पुखतपिरमे लोइना आइगी असम स्टेट की मिंचतपुसु पुबिरे लोइना हौजिक असम दगी थोकरागा ngasi इंटरनेशनल गी थाक पौदा जौबा ngamnabagi damakta masa gi lejaba talent pu miya mangda puthokतना मियामना ममित पेनबी देना ngasi इंटरनेशनल लेवल दा खंबिरपसे आइगी माइगेदगी छात्र सिंगी मथक्ता चावबा आशीर्वाद थमी अमसुंग मखोइना ओजा गुरु मसक खंगबगी ngasi इंटरनेशनल थाकता इसोना मखोइबु खंगालकपनी जानबिरकपनी हाइनासु लौजै अमुकसु हाना मखोइगी डिसिप्लिन अमसुंग ओजा गुरुबु मसक खंगबसे लाकदबा मांगी फ्यूचर दसु अमुक हेना काउददना मखोइगी माइपाकपा ओइरकपा अचौबा मखोइगी अचीवमेंट तुंगी मंगलान मंगथाउनबो ओइसनो हाइबगी आई इसोरदगी थौजान निजरगा मखोइगी होना जमान माइपाकपा ओइजौ ओइसनो हाइबगी आसासिमकसु थम्मगा आइगी तेंतकपा वारोल असाइदे
mayambu khoranjari maru oina ngasi keno toba tek ball da ngasi Bombay Maharashtra Nasik tagi angang sing ajang ba matam da ngasi ID achievement oina gold medal amadi ID sanaroi singna bronze medal amadi silver medal porak pasema masema kai khoi gi association gi tarap tagi jamna thagat ngai oraba IB oiba wafam amani adui sumadakta ngasi table moidi sani sana de ai khoi su khoren gene moi ID sempak tangro sana ba dedi mayam na ID association gi khoi oja sing lakpi duna khoi gi ID oja sing ga kona na ID sempak tangro se ga kitang related oiba game oiba dona ado moi na ID matam je ai bhat di thamakhai kunni bauno phadra ba gaino ado po moi na ID ngasi Bombay Nasik ta national sana duna moi na ID ngasi gold medal lagi silver medal bronze medal lorpuno mag porak tuna ID moi na high achievement porak pasema masema jam thina ai khoi gi mayam dai thagaching ai masak ni Tekball Association of Kasar की जनरल सेक्रेटरी अमोइना अइना थमजनिंग बदी हाइरिबा इवेंट असी एकोई कुइद्री ताबा आइदि था अनि मुख फाद्रे हाइतारे असी मनुंग सिदा एकोई गी इंडिया दा हौरप कुइद्रीबा महाराष्ट्र दा दी खरनी मतम दगी ममांग दगी हौगरगसु नॉर्थ ईस्ट की दी एकोई न्यू बोर्न बेबी हाइतारे अदुगुंबम खवरिबा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल ना हौरे हाइबगी पाव पिरे अदुगा कोई असम की जो हौदबा यादरे गुवाहाटी रोम दगी एसोसिएशन सेमदना स्टेट लेवल की एसोसिएशन सेमदना एफिलिएशन तौदना हौग्रबा मतुंगदा एगोंदा गुवाहाटी दगी पाव पिरे अदुगा एकोई कसार की सु सेमदबा यादे एकोई की प्लेयर सिंग असिगा सानाबादा थवाई यावबा आंगांग सिंग लैरिबनिना एकोई योखतबा यादे खल्लगांदा हाइरिबा सानाबसी एकोई कमिटी सी फॉर्म तौरगा एकोई एफिलिएशन तौजरे असम टेकबॉल एसोसिएशन ऑफ असम की स्टेट बॉडी से एकोई एफिलिएशन तौजरे मतुंगा प्लेयर सिंग एकोई कदाइदगी कमाइना तौगदगे एकोई सानाबा ngang singi sanagado ngang hingi putokadage haidana एकोई खोरेलदा सेपाक टाक्टोगी एकोई ओजा सिंग लैरिबा ओजा सुनील लोइनाना पद्मिनी मकोई यामना सानाबद थवाई यावबा सेपाक टाक्रोबु योखतपदा सौबा रोल लबिरिबा ngaktani मकोई सिंगसिगा एकोई तेलबा मतमदा उनारागा आई अमदि एकोई ओजा गुनाधोन अदु एकोई मयाम चंगना उनारागा कुपना वारी सारागा एकोई angang singsi yokhotnaba एकोई हौजगिबनि Welfare Medicos Lakhipur Ward number 8 na makhal maka anaba kaya gidamak maming leraba doctor singna laying bagi kudong saba bizari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS nakong naton amadi khaunaw gi specialist amasung Dr. Rehena Sultana MD angang gi specialist Dr. Ani Asina nomaizing kudingi numidung bapung tarani thoidigi layeng gane Dr. C.H. Rakesh Singha MS orthopedic surgeon sarugi Dr. Asina laibak pokpan mit khudingi nungti pung ahom dagi layeng gane Dr. Satyam Bisas MS Dr. Asina nungsang gallbladder da nunglaiba khoirin pomba phimosis paraphimosis na chingbagi layeng nana bagi damak numit khudingi ayuki pung 9 dagi 8 phawba aduga nungthil pung 2 makhai dagi na numidang pung 8 phawba layeng gane Dr. Bikram Bhuya dentist PTS jagi Dr. Asina numit khudingi nungthil gi matamda layeng gane Dr. Benjir Ahmad Loskorna numit khudingi numidang wairam pung 3 dagi na 8 phawba aduga Dr. Puspita Singhana numit khudingi ayuki pung 9 dagi na 8 phawba aduga nungthil gi pung 2 makhai dagi 3 phawba layeng gane Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagol Sen Irai amasung thangje khudingi nungthil gi pung 2 dagi layeng gane akupa marol amadi booking gi damak Welfare Medicos Lakhipur Ward number 8 ke mobile number 8134835398 number asida pau phawna bina bahairi Energy Healing Center Rongpurda computer gi matengna anauba madi ariba anabasingbo computer gi matengna layu khangdokpuna layengba hausare computer gi matengna makal makhagi anabasinggi report lokthokpuna haksangi awat machal kaya menkhanaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani
Maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawtokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang da yarakani loinana matam sangna hu chenba hidak charakpadagi side effect amadi I da hu chenba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leijare Silchar Rongpur Part 2 Stone Crusher manakta leiriba Energy Healing Center da ngasimak lengsimbiragu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobiragna bakhanganjari Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tobiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tobidri basingna subscribe tobiu Aroibada maroiba pau amukhanna Silchar Kalain National Highway lambi gi Bhangar Parda thongalunana pochai puba gari ani namthakiba aduga mari leinana miyoi manga police na phare Uma Central Committee ki demand ahum yawba memorandum pibagi khongjang leptana changsilakle Mitei mek diploma course ki certificate yanthokre Lairan lakpam ngawbuna iba saireng lairik saireng da radharani phongkre Jiribam da chathariba futsal tournament ki hayeng semi final sanargani amasung ahanba youth techball championship da saruk yaduna medal phanglakraba kasargi sanaroi singbu taramna okre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare